Ngiyawamukela njalo kuhlelo lwami lwebuzathina.com. Lapho sisuka sibhekisise khona ngobuchwepheshe bamakhompyutha, like ama-basic computers esiwasebenzisa on a daily basis nsuku zonke nje awasendlini ngama-laptop nabo-phone. Manje ngizothi fahla nje ngeMbali yamakhompyutha ukuthi asuka angisoze ngiye in detail, asoze ngikhiphe konke ngoba nje ungasa lokhu ngizama ukukhuluma, ngizama ukuchasa akupheli. Ngithemba nawe uyabona nje ngobuchwepheshe obukhona bamakhompyutha, ngobuxhakaxhaka obugcwele bamakhompyutha ukuthi kwathatha isikhathi eside ukuthi baze baphume nalakho lokho. So-ke ngeke ngikwazi ukuchasisa konke lokho ngosuku lanamhlanje. Njengamanje nje sibheke i-desktop computer. I-desktop computer nje enginayo nje ngendalanyana enziwa ngenye company uDeli loyo. Leli ligama le company enza i-computer. Le computer awuqala esibawathi ukuthi ngabo Pentium bani izinjengazona lezi ama-desktop ngama computer angasekhoyo kakhulu kumarket, asekho kakhulu emarket, asasekhona emakhampanini amaningi ngoba amakhampani awawuthanda ukuthi mawufika utheknoloji emusha batshintshe, ufika utheknoloji emusha batshintshe, bafika ukufike lomunye okusasa bayashintsha. Bayathanda ukuhlala ku-technology abanawo, bahlale baze bashintshe mawukuthi sokudingeka ngempela ukuthi bashintshe. So le desktop computer yami isebenzisa i-Windows XP. Ngithemba uyabona nje leli sayinele la i-Windows XP. I-Windows XP yona singasho ukuthi i-type i-software eyenza ukuthi i-computer isebenze. So i-Windows XP i-software eyenza kulabo Windows 2000, kulabo Windows 97, 90 bani kusakudala. Manje sishaya ngeWindows 8. Ngicabanga ukuthi nje masinyane nje kungekudala kuzokune Windows 9 noma yini angazi, noma bazinikeza amagama ahlukene nje. Siphuma manje ku-Windows 7 bekune Vista kungakafiki lokho. So lokhu siya nje technology ithuthuka isiyaphambili, izama ukuthi yenelise izifuno, izidingo zabantu. Okay ke i-computer le inento ezikhona ama components ayo. Lokhu sikuthi i-screen, lokhu i-keyboard. I-keyboard le ula otype khona utype, i-screen ikho la esuka sibone khona ukuthi into esiyitypeayo iyavela noma yini into esiyenza ekhompyutheni. Le mouse yesisebenzisa ukuthi siklikhe, sikhombe lapho esifuna ukukhomba khona la escreenini bese siklikha. La ikho kule central processing unit khona okune motherboard ephethe yonke, singathi ingqondo yonke noma i-engine yecomputer ila ihleli la. Yikho nabo memory nani yonke into i-engine yecomputer ila ihleli lapha. Lezi izinto nje esisinceda ukuthi masitshela icomputer sikufaka ekhompyutheni sifake khona iscreen kusibonise, ngoba singeke sikwazi ukubona masebenzisa icomputer, asikwazi ukubona okuphakathi la. Iscreen ukuthi iscreen sili window sokuthi sibona amathumbu ecomputer phakathi. So yikho ke okusebenza ngakhona. Ngizokutshela ke ngevideo elandelayo sesiya ngecomputer ukuthi lokhu ngokwani kusiye. Le oyibona la ehleli phezulu kwaleli sofa i-netbook. I-netbook i-computer, i-laptop encane, iyenza umsebenzi welo, kodwa ke yona incane and iyenzelwe nje ukuthi mhlawumbe uphatheke kahle mhlawumbe uyakwazi ukuphosela ebhegini lakho ugijima emsebenzini. I-netbook iyasebenza nayo, yenza nje umsebenzi wenziwa i-laptop. Ngizokutshela ukuthi sihlukana kuphi kanjani ngesize yakhona yonke into enjengana le. So kanjalo bese ngiza lapha well ngiyazi ukuthi itafula lami ligcwele yonke into lazi incwadi zamakhompyutha yonke into. Don't mind that. Na i-laptop, le laptop angazi ngicabanga ukuthi ngiyabo maybe 1996 kanjalo. Ube yakudala uyayibona nawe nje ukuthi la ibanzi kanjani, is very thick and yasinda. Nase enye laptop leke nyamanje ngabo mangithi manje ngisho ukuthi insha kulaliya
yokuqala le ke ngiyabo maybe wabo 2000 kodwa ziyasebenza nje zonke. Akhona amanye kusekunama laptop amaningi awu touch screen yonke into njengana le, ziningi izinto ezenziwa manje amaKhomputha ziyalokho ezishintsha. So ke yiwo amaKhomputha enginawo, kodwa maningi ama-types of computer, imhlobo yamakhompyutha akhona la esiya ngezidingo zabantu or ngezidingo zamakhampani ayisebenzisayo. So ke ngevideo lilandelayo ngizoya ngilichasisele ukuba asuke laphi amaKhomputha ukuthi azafike kulolu hlobo sesinalo manje. So manje ngoba ngibonise i-desktop leya elapha ngexolisa ngoba nje kuno kuyakhanya lapha kusukela efastelini lami kusuka kwenza ukuthi kungasabonakali kahle i-desktop leya. Nasiya lapha phezu kwesofa i-netbook, i-laptop encane, bese ngiza la ama-laptop la amabili ahleli la eyakudala. Yabona ukuthi asukele kuphi, and bekhona amanye asuke kudala ngoba muyibhekile leyo ngathi ithoyi yengane, kanti haya i-laptop ngempela esebenzayo yenza yonke into. Zombili lezi nje ezihleli la nazo zisebenzisa i-Windows XP, zisebenzisa i-Windows XP, zenza yonke umsebenzi nje ongenziwa yiyo i-laptop yakulezi insuku. Kodwa nje kunokuhlukana okuncane lapha nalapha yana. Okay ke ngevideo elandelayo sesiyakhuluma ke ngokuhlukana kwawo amaKhomputha kusukela kudala la aqala khona kuzofika namhlanje. Hlala nami.